دەمەکێدا کو دۆسیا کۆچبەران لە ناوخەو دەرەوی عراقی ڕوبڕووی ئاستەنگێن بەردەوام دەبە میژارێن وەکی ڤەگەرە دڵخوازی گرتنا کامپان و پاشە ڕۆژە ماڵباتێن کو لە ناوچەین شەرئا سێمانە بتایبەتی کامپا هۆلێوەکە پێشینەیەکە مرۆڤی و ئەولەکاری دەردەکەوە پێش ji bo ئاگەهداربوون لەسەر پێشاتên herî dawî li ser vê mijarê em îro mêvandariya Birêz Elî Cihangîr berdevkê fermiya Wezareta Koç û Koçberaniya Iraqê dikin ji Bexdayê mêvanê me ye. Tu gelekî bi xêr hatî Birêz Elî. Serçavan Xatûna Birêz hûn û temaşavanên Rûdaweyên hêja. Gelekî spas. Em ji amaran dest pê bikin. Amarên fermiyên herî dawî derbarê hejmara koçberên navxweyên li Iraqê çend e? Destpêkê spas ji bo giringîdana Kenala Rûdawê bi dosyayên wiha. Bi rastî hejmara koçberên ku niha di qonaxa koçberiyê de ne kêm e. Ji qonaxa berê kêmtir e. Ji ber ku di salên borî de veger çêbûye. Yên ku niha mane hejmarin lê rastî berava jî vê yekê daxive. Ji ber ku piraniya wan tev li civakê bûne û li navçeyên koçberiyê bicîbûne. Lewma hejmar niha bi qasî 125,000 malbatî derbas nake. Îsal hejmara malbatên ku karîne vegerin navçeyên xwe çend e? Hejmar li ser hev kom dibin. Ez bawerim ku îsal zêdetirî 6,000 malbatî vegeriyan e û wek vegeriyayî hatine tomarkirin. Birêz Elî, dosya kampan jî heye. Hetenha çend kampîna vekirîne û li kîjan parêzgehan belav bûne? Kamp hema tenê li Herêma Kurdistanê ne. Nêzî 12 kamp li Duhokê û 5 kamp jî li Hewlêrê ne. Gelo ev kamp dê vekirî bimînin an jî dê dimehên li pêşiyameyên îsal dibêne girtin? Bi rastî plana wezaretê li gorî bernameya hikûmeta Serokwezîr a ji bo girtina dosyeya koçberiyê ye. Em bi awayekî ciddî hewl didin vê dosyeyê bi dawî bikin. Bi hemahengiya li gel hikûmeta Herêma Kurdistanê û nemaze Wezareta Navxwe, çimkî ew berpirsa rasterast a vê dosyeyê ye li Herêmê. Di heman demê de em hewl didin ku şert û mercên guncaw ji bo vegera van malbatan bo navçeyên wan misoger bikin. Çimkî piraniya malbatên ku niha li Herêmê yan li kampên Duhokê dimînin, xelkê şingalê ne. Erê, ji ber vê yekê pêwîst e ku hewildanên xizmetguzariyê yên wekî av, elektrîk û tiştên din bi dawî bibin. Da ku em kar bin proseya vegerê bi awayekî saxlem û dilxwazî bo navçeyên wan pêş bixin. Plana ji bo leskirina vegera koçberên qezaya Şingalê çi ye? Plan girêdayî wê yekê ye ku du komîte hatine avakirin. Komîteya yekem rewşa xizmetguzariyê dinirxîne. Em li benda wê ne ku dibin serokatiya Wezareta Şaredariyan a Iraqê de ku endamên wê ji gelek saziyên hikûmetê pêk tên. Rewşa Şingalê binirxîne û nîşanan bide me ku rewş ji bo vegera malbatan guncaw e. Komîteyeke din jî girêdayî Wezareta Darayî ye ji bo nirxandina rewşê û mijara qerebûyan. Lê bilê, astengiyên li pêşiya vegera koçberên Şingalê bo navçeyên wan yê resend çi ne? Bi rastî xatûn mijara astengiyan ji mêj ve heye û ji ber vê yekê pêkan e ku mirov xwe ji wan dûr bixe û wan derbas bike.
پشتیکو ما پروژه حکومت و وزارت یا داینا پرایان جمالباتن ودگرن را دادست بکرن. جهر مالباتا که را 4 میلیون دینار هات ترخان کرن و پروژه جمالباتان را هاتن بلاف کرن. زیده 13,000 مالباتان بر سفدان و وگریان و نهاجیان خواه یا آسایل نافچه وگره لشنگاله و قضا و ناحیه و گندن وید دومینن. لورا از باور ناکم که آستنگیه که به کوره لبر وگره وان مالباتان بگره. ام هر تم هول ددن مالباتان به وگره قایل بکن. بگومان به دلخوازی و ام هیوی دکن که اف مالبات وگرن و بشداری جنوبا آوا کرن و انتگراسیونا نافجواکی ببن. چمکی هر کس دزانه که روشا لشنگاله پر باشه و پیکانه که هر مالباتک هر کسک آن هر پیشه یک لوی نافچه وره کرن و روش آساییه. مالباتن کو بری وان وگریان زیدتری 2 سالن وگریانه و نها روش باشه و جیان خواه یا یاسایی دجین. گلو آستنگی سیاسی، آبوری، گریدای جنو آوا کرنینه یانجی اوله کارینه. براستی ام باور دکن که مجار سیاست و اولهیه نه راستیه. جبر که مافی تعالیه کنینه که ریل بر چون و هاتن مالباتان بگره. اگر مجار سیاسی لور بکوه رو جوه او جبو پاراستنا مافین وان مالباتانه. لی براستی آلین اولهیه نها نیشانه آن ددن که روشا نافچه باشه. من چند جاران سردانا و قضای کریه. ددمجمرین درنگ این شوه ده. ام لور و ور دگریان و روش لشنگاله باشه. درباره خدمتگزاریان ده پرسا خدمتگزاریان لسرانسر عراقی هیا. آنگو خدمتگزاری ناگهیجن آستا تمام بونه. لورور پیدوی هنه. لی براستی پیکانه کو افورن درباز کرن. چمکی من بری جی گوت کو مالبات هنه کو تاوی وان کشین خدمتگزاری وگریانه و جیان خوایا آسایید دومینن و کار دوی آلیده بردوامه. هر دمجار آمار درباره هجمار کوچبر و پنابران ده ازدمینم. تخمین وزارت جوا هجمار عراقیان که پنابر لولات جیران هنه چیه؟ به تایبتی سوریه، ترکیه و اردن. الحقيقة الأرقام اللي عندنا تعرفين يعني هسه أنا في سوريا ممكن أنطيك براستی هجمارن لجمع لسوریه از دکارم هجماره بدم جبر کو هما پیوندیه که راست برای سازین اولهیه یان ریخستن ناف دولتی هیا. لوالات جیران لترکیه هنه و ام دم بدم کامپانیایان جبو و گوهستنا کسین دخوازن وگرن ددن دست بکرن. لأردنه مالباتن هیی داخواز دکن آنجی خواستک آوان هیا کو بچن ولاتن دن جبوب دست خستنا مافی پنابریه و اول جم نتوین یکبوی هاتنه تومار کرن و پرانی آوان جه کمینه یانن. لإيراني آمارن مين راس نينن جبركو كسن ج عراقي درد كافن بفيزايا گشتياريه يا فرمي درد كافن. لو ما مجارا ماينا لور پر زحمته و ناهلن مالبات جدما قانوني يا ديار كري لوي ولاتي زيادة تر بمينه. آنگو هجمارین کول جمع هنه پرکیمن. فبالتالي الأرقام اللي عندنا قليلة جدا موجودة في هذه المناطق. تقول كو آمارين تايبت بالسورية هنا. هنت كارن آمارين تايبت بالسورية بدن هجمارة پنابرن عراقي للسورية چنده؟ اللاجئين مو بعنوان لاجئين. پنابر نه بناوه پنابر، لی بناوه کوچبرن.
جبر کو پنابر بگشتی جبر سدم مروی یان سیاسیه. ین لسوریه د کامپین روژ و هوله ده جسه 1000 کسی در باس نابن. لی د کوراهیا سوریه ده بحثا 2000 حتی 2500 مالباتی تکرن. يعني الحديث يتحدث عن 2000 إلى 2500 عائلة. نعم. پشتی کنفرانسا داویا نیویورک درباره کامپا هوله ده گلوج کنفرانس بریار زلال درکتن آن تنه راسپاردنه لا الحقيقة هذا المؤتمر يعني الحقيقة اف کنفرانس دبن چافدیریا سروک کمار دبو و با آماده بونا جیگر سروک وزیر بریز وزیر درو فؤاد حسین شیورمند اولهیا نتویی و وزیرا کوچ و کوچبران بو. لگوری پیوان ناسکری کنفرانس سرکفتی بو و راستی پیشوازی، هفکاری و کارودان نافدولتی هات. چل سر آستا نافدولتی، چل سر آستا رخستنان. پیشنیارین کوج کنفرانس درکتن هاتن بلگه کرن، تومار کرن و راگهاندن. پیشنیارین کوجوی کنفرانسی دردکوین بگمان دیج آلیه براین برپرس این کومله گشتی یا نتوین یک بوی و ورن پیشوازی کرن. بگمان دی بریار جیدر کوین. دناف ده بداوی کرنا دوسیا هوله یان باکور روجلات سوریه. براستی نتنی هول. بحثا کامپ و در دورا کامپان لباکور روجلات سوریه تکرن و هول بشکه جوان کامپان. لورا پیشنیار لسر پیوستیا پشتگیریا حکومت عراق دوه گوهستنا مالباتان و حیسان کرنا پروسیا وگره ده به هماهنگیا لگل آلین پیوندیدار این لوی نافچهی بو. یا دویم بانک لدولتان هات کرن و ولاتین خواه جه کامپی وکشینن. چمکی کامپ گلک نتویان لخواه دگره و تی گوتن که جزیداتری 6 نتوی تیدنه. موجودة في هذه المنطقة في هذا المخيم. باشا برز علي كم عدد الدول چند دولتان آمده بونا خوش بو پیشوازی کرنا ولاتین خوین لکامپا هولی آنجی کامپا روژه نشان دانه. پرانیا دولتان ولاتین خواه وکشاندن. بطایبت دولتین باشور رجلات آسیایی و دولتین آسیایی ین وکی کازاخستان، آذربایجان و وان نافچیان. تورا دولتین اوروپی ین وکی بلژیکا و فرانسای جی. ولاتین خواه جبا کره افریقای ولاتین دن این عربی وکشاندن. لیهن دولت هنه کو بحثا اگرا آن و گوهستنا ولاتین خواه تدما پیشده دکن. دی رینمایک جل سکرتریا گشتیا کوملیا گشتیا نتوین یک بوی وره درخستن لسر پیوستیا و گوهستنا ولاتین همو دولتان پو ولاتین وان. وک آمدکاریه که جبوه الوشاندنا کامپی. پرانیا کسین کونها لکامپین سورینه همو نبیانینه. سوری لونافچه هنه. بله. بله کوچبرین سوری هنه. بله. لی برز علی ما بجداریا ریوبریا کامپا هوله دوی کنفرانس ده ندید تاوی رولاوی آناوندی دوی دوسیه ده. چما؟ الحقيقة أنا يعني اطلعت على هناك دعوة و خواندن جبو آلیم برپرس هیزین سوریا دموکراتیک هاتبو کرن و خواندن جبو وزیر دروی سوریه جی هاتبو کرن و دویابو آماده بویا و در روژوا کنفرانس یان کنخباتا کول نیویورک پیک هات ده گوتارک پیشکش کربا لجبر هن کارن نپلان کری ین جنشکه و لنیویورک نکاری بو آماده ببه. ما افتشت جبر پرسین کنفرانس بهیستن.
درباره آلیدن هیزن سوریا دموکراتیک و خواندنا جبو آمادبونه هاتبو کرن لیدکیلین داویده از سدما نا آمادبونه نزانم دبکو مجارین لوجستیکی یان ویزه یان تشتین وهابن لی هف پیمانی ناف دولتی با آوایکی چالاک آماده بو و آلی امریکی آماده بو. الجانب الامریکی كان موجود بشكل فعال. المنظمات رؤساء المنظمات الدولية اغلبها موجوده. هر وها ریخستن و سروکن ریخستن ناف دولتی و پرانیا دولتان آماده بون وک دولت عربی و کنداوی قطر و امارات یکیتیا اوروپای و دولت باشور رجلات آسیای. ازمون عراقی راستی ریز و حرمتک مزن هات و ما پیشنیار کرد که ازمون عراقی جبو دولت که همان پرزگریکی دجین وره و گوهستن. لنقف على تجربة أم للسر أزمون عراقي راوستن هجمرك شي عراقيا كو حتى نهاش كان باهولي بو عراقي هاتنا فاقوهستن چنده يعني بقرابة 19,000 کس دناف دا زاروک قال جن و جوان هاتن فاقوهستن و کتن ناوندا ریهابیلاتیاسیونه و زیادتری 12,500 کس درچون و وگریان نافچین خواه ین کو جه کوچبر ببون. ین مایی لگوری اماران جه 3,000 حتی 3,500 کس در باس نابن. گلود نباوان کسین کو هاتنه وگراندن جه کامپه تجن آنزاروکن کردن ازدی هاتنه ناسکرن؟ يعني هناك جهود كبيرة حصلت سواء على المستوى هولدان مزن هاتن کرن چل سر آستا وزارته چل سر آستا سازین اولهیه و براستی هن بویر چه بون و او نهاتن کامپه لیج کامپا هوله و دردورا کامپا هوله بون. سازین اولهیه به هماهنگی لگل برپرسین دوسیه لآلی سوریه افجن و گوهستن عراقی. الى العراق وعودتهم يعني حصل هكذا امور. گلکی سپاس بوتا برئیس علی جهانگیر بردف که وزارت کوچ و کوچبرانی عراق جا بغداد تو میوان ما بوی. گلکی سپاس بوتا. سپاس بوتا.